ye di bonia ehunahuna ne intimidation metin Macau mekuno. Not in America here. Not in America here. Tena na adwene say odigidi ono kwakope $9.5 million. Na kana Japan ono afi otimi making $9.5 million. O pekope $9.5 million. E dey free Kelvin Taylor ho. Say adanya wakasa atianenti defamation of character into United States Court. NGC kamfama no konkodi. Tamo kankanko ye mumbi de ye familiar with United States court cases. Me ameka ze kura me more court case. Nti minim said ya omofa so edi asem. And at the same time so my school and my year a lot of courses bi we kura na ye law courses bi munti minim. Kwanya ye faso di asem, kwanya ye faso ebu asem. Krom ha say ya America o. Wo free Ghana a third world country. We a member of parliament wo. We a member of parliament and I make you a public figure. Ti asem bia ba obi a wo ho asem se ka. Won sem na e ba no da public domain a obi a tim ka bi. Na wa ba se won ti ase nti udi gidigidi wan se e kokoye se Kelvin Taylor e wo Ghana nti. Wasi o wo de me do ba famara kwanso na e wo Ghana Kelvin Taylor wa America nti wo so wo de ne fa mara kwanso. Se nkana e wo Ghana ko be keta nkobeku no. Mo a mote Ghana ehu ewo mutimu a ene mrante a yaba ye nsuro hweye kasa na mote Ghana na mo kase ye mu ade no. It is not about say obi mu ade o. It is about say ye kire mo hwe mo court system na e wo Ghana na mo court system no e so corrupt to the point say na mo wa say a judge timbe corrupt to the point say obi a judge obi a justice o Supreme Court a o ma ye ma mara nya adwuma na imom ye disikechi ye nim se we ye mra pa etese ye ma ye di mra ye adwuma na da bi na ye da to ne ye kofa dictionary se the dictionary na ye di case if I tell ye mfa emfa mu man America the land of opportunity no aha mra ye adwuma o nipa wo free Ghana aba America ha mo nyina mo ya bibifo mienu nti they listen to nsama branch nika ne ye hwe wo kwanya usi kasa anyhow en respecting nipa bia disrespect kasa oboso threaten ye beku ye beye use no you think that Judge Bena ebe uphold case in your favor? Nobody will do that. Nobody will do that. In the amount 60 days, so you have up to 60 days to appeal. And the appeal or the choir appealer will be lose up one time fan has Supreme Court. He's still going to lose. Or ya bema one time fan court. Ono na ediko yo me na me Kelvin Taylor nke me siu sa akwa we say I'm telling you abrane intimidation ni ehunahuna matin Macau metin mebo wo onsene ha o ma ha o magana onsen hom nya has ehunahuna sa I hope say mo judges ne mo lawyer for egu Ghana mo ma na kore enya adwuma mo de mase bibia ti ase ye wo constitution wo ha there is a written constitution as a say nka mo follow na mo interpret the constitution the interpretation must be clear but hey enya sa na tie akoji sika ti asembia fi na numba na waka yemfa sa mo man titere o yemfa sa man mo titere kwanya you see I say this just a short possible time no omadi asem na wie o free what country na ba o mubuga na modete afuom ho na mummunipa na mode emrasha munsam. Now who told you say in America here omo politicians na ye ni o matam ye ntwitwa mo Ghana ni be na ti America or say American politicians ye ni o matam? Who told you? Ghana politicians omo president cry to no ho address no omo president ye body naked Jenny statue de the court to so ake Montra Trump court. Now we a third world country. Now we to Ghana na mrantie mu ade era mo tachre I wish you say what America na nkwa be hunu omo politics. Yetimi kasa Joe Biden your dog. Na adwen nya adwuma. Asema omo kan no. Joe Biden de ne kraman bia ba. Yese ne kraman ba ko na otakeka. Uko ne fie ho a wawa no akaw. Na osesa kraman de wo mpe. Na makoto kraman foforo. Nti wo de kire se dia propose di na tem no. Omo se wo kwa sia wa adwen kwa te se kraman no. Omo se hey, omu kraman, omu mwa. Mo yase no se omu titi kraman. Se de yesi di na tem no. Mo te Ghana na mo de mpanyinyo.
ehunahuna nkoda mudi nkwanyenyo hunahuna enwomofra daache ye omodea empanyimfo a mope wuawu na nche bia mobewu ena mudi ehunahuna ekum yebekum wonsene woye panyini na wudi nsamfo na wosere wo man na panyini bi koka mo se da bi akra na wo mu ade onkasa yie hwa nya America ha yede ye ba ha na yeso nyansa ho yebeduru krom ha se no ene yehu say there is a system here u diagro ewo krom ha ese ansa de bia me ba ya me tu Ghana fofo me na me ya twene Jonas ya anka mema akoya ni tika wi a ode daddy Freddy Nkopon kama ma kwa ho akire no kama bia anka me de ne be fa no wo no me na me ya twene Jonas ya but obi ama ha so ba hwehwe me obi ama ha me ya video anfansi na ni say me wo hwehwe me ya wanted. Yay, me, I am looking forward for such opportunity. Sakwasi ampanyini bi. Oni de ofiri afuo mu ho. Na obeba ha na osi o de camera si na ni so. Akwa no wa he me hwehwe no me panyini bi se obedi mu wasam sa. Me hia such person. Me hwehwe ade. Me na me atwene Jonas ya nkasika ben pacha. Momo de cartels. Every enwura mu ho aba. Eba be assassinate ni power ha. Momo de cartels ya aba ha. And now mo looking for eko ni pa adwuma mu se mo hwehwe no na ye ko na adwuma nkura woni ho ye se ye yinadi wo ye bedi ni hia such thing e de free mo the so called politicians ho aya mu fi se nipa ya akra ba hunu aya mu fi se nipa ya akra ba hunu aya mu fi se nipa ennim nyansa nipa nim de nipa nim de pa nipa nim nyansa pa ene bebre wiase keka koi anka ye pese ye payiye e pese Ghana ntumpo no o moto ho na mo mpene saa na mama so called empanyimfo enti mo fra we mo mpanyimfo mo fra this wicked evil people, this monstrous enkrofo a mo pampa won e rezu won e lift won kazo mo empanyimfo a de bia ya tena mo so we empanyimfo nti o ye nipa bi wadi 30 years 35 40 45 50 kra yesi we akra enkasa o man kasa akra so da na kasa hwan na yakra. Who is a child and who is a baby? I just want say enkrofo e be define the amayen. Simple as that. I am telling you. Yeah. I want them kokro mu akwanya mo fa so respecting nkura. Just opa di uba ho agro. Say di ubesi dam no. Opa di uba ho agro. Opa ma de kakra bi nya oba. Ye ba ufie na bibi kakra pira oba pira ye investiga obedam sesi ai ye be gya akra firi wunsam ye di social service be gye oba e de firi wunsam abodam mo na mutin wura mu ho amu nipa emu emofra e ka emofra hye e man kora e express wo ho a nya ne America ha nti wo de san kwa ase ne ba ha na wabo oba to na oba e pira moje pra moba ye ba ya na okwa akodam prepare okwa akodam. They don't care about me, ye penny na me na wo no na me wabo wo dam.